Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Cristuman kushkatamari ñukamanpis chawpinqa. Cristuwan llakichishkami kanchik, paywan sumakyachishka kankapaq. Hucha illak kashpami, Jesucristoqa mundupaq huchamanta llakita aparka. Shinapish tukuripika, pay kutin kawsarishpami, misharka shinallataq wiñaypaq sumakyachishka tukurka. Kutinpaymi paqta nirka, kay milli mundupika, Diospaq wawakunaka llakita apana kashkata. Paymi nirka, kay pachapika llakita apankichikmi, chasnakaqpipish, kay pachataka ñami misharkani. Ñukapi shunquta churaychiklla nirka. San Juan 16:33. Kutin apóstol Pablo ñawpachin, tukuy llakikunamantaka allikunata chaskina kashkata. Romanos 8:18pi kashna nishpa. Shinakaqpika, kay kawsaypi apakushka llakikunaka, shamuq kawsaypi, ñukanchikta Dios sumakyachishkawan chimpapuraqpika, ima mana kanchu. Chaytataqqa allimi yachani. Wakin watakunakama, llakikunata apana tukushpapish, Diospaq wawakuna shinaka, wiñipagmi, imawan mana chimpapuraypaq sumakyachi herenciata charishun. Romanos 8:17. Wawakuna shinaka, Cristoman riqchaqkunami kashun. Sumakyachik herenciata shinaka, tukuytaq Cristoman riqchaq kanata, paqtankapaqmi arinishkata charinchik. Kutinkaymi, ima yachayta tukuchishka título, imata paqtashka mana kashpaka, kay mundupi tukuykuna riqsishka kashkatapish mayalliwan hatunpish baliqpish kan. Kay may sumaq shuyana yuyaymi, espiritualpi ñukanchik wiñarichunka kuyuchin, shinallataq ñukanchik kawsaykunata allichina kanchik, ñalla Cristo tigranata chaparashpa. Ñuka huyashkakuna, ñukanchikqa ña Diospaq wawakuna kashpapish, shamuq punllapi ñukanchik ima shina kana kashkataka manariq rikushkanchikchu. Shinakaqpipish, Jesucristo rikurikpika, pay shina kana kashkataka yachanchikmi. Pay ima shina kaqta rikushkamanta, pay shinami kashun. Mayhanpish chay yuyaylla shuyakuqqa, Jesucristo ima huchay illaq kaq shinallataq kankapaqmi, pay kikinllataq millaymanta chuyayakun. Primera de Juan 3:1-3 kama. Herenciata chaskikriqkuna shinaka, Cristowanmi mandashun. Apóstol Pedromi, Cristo shamuqpi, kay munduwan ima tukuna kashkataka kallarishpa willan. Segunda de Pedro 3:7 kashnanin. Ashtawanpish kunan tiyaq kay pachatapish, hawa pachatapish Diospaq shimi rimashkallawantaqmi, ninawan rupachinkapaq wakichishpa charikun. Chaykunataka, imalla rurashkata rikuchina punllapimi, ninawan chinkachinkapaq charikun. Payta mana manchaqkunatapish, chaypimi chinkachinka. Chasnakaqpipish, Diospaq wawakunapaqqa, paymi segunda de Pedro 3:13pika nin, ashtawanpish ñukanchikqa, Diospaypaq kikin shimiwan, musuq hawa pachata, musuq kay pachata rurashami nishkatami shuyakunchik. Chaypimi, tukuykuna imatapish Dios munashka shina, rurashpa kawsana tiyanqa. Shuk sumaq, kashkata ruraqpish, allitaqpish mundullapi, wiñayta mana kawsasunchu. Ashtawanpish, alliti ruranawanmi hunda kashun. Chay musuq allpapi mandanapi, shinallataq rikunapipish, tandalla mandaqkunapaq mandaq Jesucristo kankapaq. Chasnami ñukanchik Diospaqta rurachun ñukanchiktaka, hatun mandaqkunatapish, kurakunatapish rurashkanki. Chaymantami, kay pachataka mandashun. Apocalipsis 5:10. Diosta mañay, yaya Dios, achkapagi, kanpaq charishkakunata Jesuswan tandalla chawpishkamanta. Chay musuq hawa pachatapish, musuq allpatapishmi, kanwan kankapaq munani. Chaykamaka, chuyaqllata kawsachun ayudaway, Cristo ñukamanta tigranata, chay yuyaylla shuyakunkapaq, chasnakachun. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachankapaqqa, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.